Mega Grace on Vuma FM Adult Radio for the Young at Heart. Ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni. Bamba ke sengiyavala incwadi kaGenesis chapter 37 verse 27. Wozani sithengise ngaye kwaba kaIshmayeli. Isandla senu singabi phezukwakhe ngokuba ungumfowethu uyinyama yethu. Abafowabo bamlalela. Abafowabo bakaJosepha laba bayadiscussa bayanxoxa ngokuthi bedayise umfowabo uJosepha ngoba bembone enamaphupho abenza amaphupho uJosepha kabana abenza besabe bebe uncomfortable ngoba babona izinto uJosepha akayibonayo ukuthi zizobanikeza inkinga. Bazama ukumbulala baphinda futhi bayajika bathi no asingambulala kodwa simdayisele kwabathile ukuze ngekeze bephakathi kwethu. Wesinye isikhathi abantu abakudayisayo nabantu abakulahla nabantu abakuvalelayo uNkulunkulu usebenzisa bona ukuze feze icebo lakhe ngempilo yakho. Abafobo bakaJosepha babeyitshela ukuthi baqeda ngephupho likaJosepha kanti abazi ukuthi examine kwabo uqeda iphupho likaJosepha ingalesikhathi beliactivate ingalesikhathi belisheshisa kakhulu. Ngakho akumele ukhale kwesinye isikhathi uma abantu bekuvalela uma abantu bengakufuna eduze kwabo ubokwazi ukuthi ngesinye isikhathi uNkulunkulu usebenzisa abantu ukuthi bezama ukucindezela wena kanti abazi ukuthi ukuzama kwabo ukucindezela wena ingalesikhathi bekuyisa la uNkulunkulu afuna ukuthi ufike khona. Abafobo kaJosepha babeyitshela ukuthi bayaqeda ngamaphupho kaJosepha kanti abazi ukuthi basheshisa iprocess yokuthi asheshe afike la akafuna ukufika khona. Wesinye isikhathi uzoyithola ulahlekelwa umsebenzi uzukhala ube nestress uyitshela ukuthi uNkulunkulu akakufuni noma usekhohliwe ungazi ukuthi ukuvaleka kwalowo mnyango indlela kaJehova ukuthi asheshise iprocess yokuthi usheshe ufike la afuna ukuthi ufike khona ngoba kwesinye isikhathi umnyango ethile ingakavaleki asikwazi ukubona iminyango engcono uNkulunkulu akafuna ukusivulela yona ngoba silokhu sibhizi sibheke lo ngaphambi kwethu. Ngakho kwesinye isikhathi ezinye izinto uNkulunkulu uyayivala. Kwesinye isikhathi uNkulunkulu ke kwenza ukuthi uhlukane nomuntu othile obumthanda kanti lo muntu obunaya akakisi phambili akakunikeza iprogress empilweni akwenza uhlukane naye ukuze uhlangane nomunye akazokubeka kwenye ilevel yempilo. Ngakho akubona bonke abantu abashiya empilweni yethu kumele sibakhalele abanye ukusuka kwabe empilweni zethu kumele sikucelebrate ngoba ukusuka kwabo kusho ukuvuleka kweminyango ethile ngoba kuneminyango ethile ngeke ikuvulekele usuyi-associate nabantu abathile kodwa once bahlehle empilweni yakho uyobona iminyango ethile ivuleka ubone nezinto ezithile zifika empilweni yakho. Babeyitshela ukuthi bayaqeda ngephupho likaJosepha kanti abazi ukuthi ukuqeda kwabo ingalesikhathi uNkulunkulu eqala ngalo. Abanye abantu bayoconclude ngawe kanti abazi ukuthi ukuconclude kwabo ngawe ingalesikhathi uJehova eqala ukwenza izinto ezintsha ngempilo yakho. Ungakhali mabekuvalela bekuncisha amathuba bengakutshela izinto ezinhle ba fast tracker iprocess kaNkulunkulu ukuthi asheshe kufikise la omele ube khona. My name is Phumlani Kwanyana. You are blessed, you are favored and you are set apart. Good morning.